Sekarang kita sudah sampai di pesantren Umardian. Nah, ini memang sudah waktu malam karena acaranya itu jam 9. Ya, kurang lebih pesantrennya ini sangat luas ya. Ini bagian pesantren putri. Kemudian sebelah sana itu ada kantin, tempat parkir sini. Jadi acaranya itu di balik gedung ini itu ada lapangan bola di sebelah sana ya, di balik gedungnya. Nah, kemudian ini tempat belajarnya, ini memang sangat luas. Ini bagian putri, jadi kalau yang bagian laki-laki itu ada di depan sana ya. Nah, sekarang kita coba langsung menuju lapangannya, karena nanti juga saya kira akan tampil kita. Kalau sempat kita ambil gambar, kalau nggak sempat ya udah. Jadi kita jalan ke bagian lapangan bola. Jadi pesantren ini sangat luas dan juga cukup terjangkau dari segi biaya. Nah, ini sebenarnya untuk kehadiran orang tua wali ini sangat diperlukan ya, karena biar bagaimanapun anak itu perlu dekat dengan orang tua. Jadi ya walaupun kita pergi jauh-jauh, kurang lebih menghabiskan waktu 8 atau sampai 9 jam dalam perjalanan ya, kita usahakan hadir di acara apa ini namanya ya. Nah, ini aja. Nah, ini acaranya, welcome to our party. Keren sekali. Ini kiri kanan untuk sebagai welcome, kita disambut sama di bambu ya, kiri kanan. Jadi ini acaranya. Hadirin yang berbahagia, selamat datang ke pesantren Modern Kecil Umardian. Dalam acara pagelaran seni panggung gembira yang membutuhkan solidkan jiwa kebersamaan mewujudkan peradaban Islam. Acara ini disebabkan oleh siswa-siswi kelas 4 Kuritasya Generation.
تبجي مهدية. أصحاب الفضيلة، مجلس المعلمين بمعهد التربية الإسلامية تنكشي أماجا. الصيد الفاضل، مدير المدرسة بمعهد التربية الإسلامية. السادة المدرسون والمدرسات والإخوة الطلاب والطالبات، ويا أيها المشاهدون الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بذكره تطمئن القلوب وتنطلق بالعسر وتلين باليسر، وهو الذي جعل الإنسان بالحسن والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور، وهو يشرح لنا السرور، وهو أحق محمول وأجل مشكور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعث الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه سراجا منيرا، وصلوات الله وبركاته تسرى عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. Peace and salutation to our Prophet Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness into the lightness. from Jahiliyyah era to Islamia era. معهد التربية الإسلامية مع بلوغ العامة 33 من عمره لقد استقر واستقام بانضباطه وتربيته وتعليمه. وعلى الرغم من تغير الأزمنة وتعدد الأمم، واصل المعهد دعوته وكفاحه، ومن أحدث التاريخ استوحى الحكم. وبفضل الله تعالى مع حركاته المباركة معهد التربية الإسلامية كون رجالا شديد البأس ذوي القوة كريم الأخلاق أقوياء الأنظمة، أقوالهم وأفعالهم مؤدبة، عاداتهم مليئة بالحكمة والفضيلة، وهم قادرون على حل المشاكل في مختلف مجالات الحياة. maka dari itu kami lagi kelas 4 2024 mempersembahkan kehadapan hadirin sekalian Panggung Gembira 2024, solidkan jiwa kebersamaan, mewujudkan peradaban Islam. Nah ini kita lihat tampilan ranut-ranut kita lihat ranut-ranut ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari zaman Ariel Tinggrata Tinggrata aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, keren.
Mereka datang dengan senyuman, namun semuanya mereka datang untuk merusak. Tanah paksa ini sebuah kendaraan di mana negara Indonesia dijajah oleh mereka. Mereka yang tak punya budi, tak punya hati. Dijajah di negeri sendiri, pakai siksa tiada henti. Mengapa hanya diam di meronta? Ini rumah kita. Mereka tidak ada hak untuk bertindak. Aceh tak kenal kata menyerah. Bangkit bersama demi tanah harapan. Gerbang yang terbuka, enyahlah segala luka. Dibakar layar di panggung dunia. Ini pahlawan datang, kujang dikirim, tentang semangat yang tak bisa mati. Oke, jadi gitu aja videonya. Kini udah jam 12 malam dan acara pun masih berlangsung itu di belakang. Jadi begitulah panggung gembira dari tampilan Umardian. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video-video lainnya.